mwatubujije akande natwe ngo tubasubize none amabuye tugira Aha ni ku mupaka w'u Rwanda na RDC Igoma habereye imyigaragambyo ikomeye y'abanyekongo bari kwamagana u Rwanda barushinja gufatisha umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cyabo FARDC. Abigaragambye barasakuza cyane ndetse baratera amabuye ku butaka bw'u Rwanda nubwo inzego z'umutekano zagerageje gukumira abo mu Rwanda ntibabasubize. Guverinoma ya Kongo ikomeje gushyira mu majwi leta y'u Rwanda irayishinja ko ari yo igaba ibitero ndetse ngifasha umutwe wa M23 ko rwawufashije kwigarurira umujyi wa Bunagana uherutse kujya mu maboko yawo. Ni ibirego u Rwanda ruhakana rukavuga ko nta sano n'imwe rufitanye n'uyu mutwe wa M23 ndetse na M23 ikabiherutse gutangaza ko nta n'urushinge na ruto u Rwanda rujya ruyifasha. Ku rundi ruhande ariko uyu mutwe nawo uherutse nyine kubitangaza ko nta bufasha na buto uhabwa n'u Rwanda, yewe ko n'imbunda n'amasasu ukoresha bimwe ubigurira mu basirikare ba FARDC, izindi ko arizo wahishe kera ubwo wahungaga ndetse n'izo wambura ingabo za RDC. Mu gitondo kuri uyu wa gatatu Igoma haramukiye iyo myigaragambyo yari ikomeye yateguwe na societe civile ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru. Yatumye urujya n'uruza rw'abantu bajya Igoma bavuye mu Rwanda ruhagarara kuko benshi batinye kuba bagirirwa nayo mu gihe baba bambutse uyu mupaka. Abigaragambya kandi bagize nabo bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda bakoresheje ingufu, ariko polisi y'u Rwanda babuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambya hakurya muri Kongo. Bateraga amabuye
mu Rwanda menshi, gusa inzego z'umutekano z'u Rwanda ntizagira icyo zibatwara zirabareka. Iyi myigaragambyo yabereye ahazwi nko ku mupaka Petite Barriere, mu gihe ku munini wa Grande Barriere harimo kwambuka abanyekongo gusa. Bibaye nyuma y'uko guverineri w'intara y'Uburengerazuba Bitegeko François aburiye abaturage b'aka karere ka Rubavu kwirinda kujya muri RDC kubera umutekano wabo. Yagize ati niba abanyekongo bahohotera bene wabo babahora kuvuga ikinyarwanda, umunyarwanda uvuye hano siwe bazabura guhohotera. Murenzi Elise ukora akazi ko kubashakira inzu yavuze ko bitewe n'umubano ndetse n'umuburo u Rwanda rwabahaye mu itangazo y'uko hari kuba imyigaragambyo nawe ngo yanse kujya i Goma. Ati itangazo ryasohotse nimugoroba bituma mfata icyemezo cyo kutajyaho bitewe n'amagambo yuzuye urwango batubwira bari hanze ndetse bakatwishyura batubwira bati mutahe ku butaka bwanyu. Uwitwa Mwiseneza Idrissa ukora akazi we k'ubucuruzi yakomeje agira ati nanze kujyaho kuko n'ubundi nta kazi nari gukora uwo munsi kubera akavuyo k'imyigaragambyo yo kwamagana M23 na leta y'u Rwanda. Akomeza avuga ko ibyo barimo gukora bashyira urwango imbere, birimo guha M23 ishingiro kuko bigaragaza ko hari ikibazo gikeneye gukemuka muri icyo gihugu. Mu bindi kandi nuko nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Bunagana, imbuga nkoranyambaga zigaruriwe n'ibirego bishya by'uko ngo Uganda yaba yinjiye mu ntambara igafatanya na leta y'u Rwanda gutera inkunga M23. Ni amakuru yari mashya mu matwi y'abakomeje gukurikirana imirwano M23 n'ingabo za leta FARDC zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi. Mu buryo butangaje, inteko ishinga amategeko ya RDC yashimangiye kandi ndetse yijundika cyane Liyetona General Muhoozi Kainerugaba, umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka. Kuwa kabiri abadepite bamwe na bamwe mu nteko ishinga amategeko ndetse na perezida w'inteko ishinga amategeko ya RDC Christopher Mboso bari mu nteko rusange yaciye kuri televiziyo y'igihugu byumvikanye bashinja Uganda kuba umwanzi w'umwihariko ndetse ngo by'umwihariko General Muhoozi bamwita umugambanyi. Christopher Mboso yamaganye icyo yise ubufatanye bw'igisirikare cy'u Rwanda n'icya Uganda, avuga ko hamwe no kuba umuhungu we wa perezida Yoweri Kaguta Museveni ari we Muhoozi wari ubwumvikane yagiranye n'u Rwanda, amasezerano bari bagiye kugirana na Uganda inteko itazayemeza. Mboso avuga ko Uganda kimwe n'u Rwanda atari abafatanyabikorwa bo kwizerwa kuri RDC. Ati na mbere y'uko bari abasirikare bakora ibyo bakoze twavuze ko nyuma y'ubwumvikane General Muhoozi yagiranye n'u Rwanda twe ntabwo tuzemera ko ari amasezerano yemezwa, twarayihagaritse ntazemezwa. Mugenzi we Depite Daniel Safi yagize ati Uganda nayo ni umwanzi wacu, umwanzi wanga kwigaragaza, nyuma muzabona ko nari mfite ukuri ko Uganda itugirira nabi. Liyetona General Muhoozi Kainerugaba ku rubuga rwa Twitter yanditse ko muri RDC hari abantu bayobejwe bakoresha amagambo adafite umumaro agamije guhembera intambara. Ati numvise umuntu umwe wo muri nteko ishinga amategeko ya RDC avuga ko Muhoozi ari umwanzi wa RDC. Ati umwanzi wa RDC n'urokora abaturage ubwicanyi bwa ADF muri Kivu ya ruguru na Ituri, mpande eshatu y'urupfu. General Muhoozi yanatangaje ko agiye guhura na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuko bashobora gukemura ibibazo mu buryo bworoshye bahuye imbona nkubone. RDC ariko irapfunda imitwe. Hashize iminsi abayobozi batandukanye ba RDC barijunditse u Rwanda ko rutera inkunga umutwe wa M23. Ni birego bigikomeje kuri ubu ngubu Uganda nayo yinjijwe muri icyo kibazo. Abasesenguzi mu bya politiki badahwema kuvuga ko ari icya RDC kandi igomba kugikemura y'ubwayo. Abasesenguzi bavuga ko ibyo RDC irimo gukora ari bya bindi byuhiriye mu nzu utabura hapfundi imitwe, bashingira ku kuba MONUSCO irimo gufatanya na FARDC kurwanya M23, yemerera ko nta basirikare ba Uganda yabonye mu mirwano, ariko abandi bo bakemera ko ba Uganda bari bahari. Liyetona Colonel Harvey ushinzwe ihuzabikorwa hagati ya MONUSCO na FARDC yumvikanye kuri Radio Okapi iterwa inkunga na Loni avuga ko ibyo bishinjwa Uganda nta shingiro bifite. We yagize ati nta kintu na kimwe twabonye, twumvise ko abanya-Uganda baba baragambaniye inshuti zabo FARDC. Naho umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kurayige yahakaniye BBC ko ayo makuru, havuga ko Uganda itafasha M23 kurwanya ingabo za RDC ngo nirangiza ihuburungiro izirenga 100 zaburiye irengero cyangwa zaburiye ihungiye muri iyo mirwano bagahungira mu gihugu cya Uganda. Brigadier General
Abasirikare ati ba Kongo bari bahungiye hano bafashijwe gusubira iwabo, ubu ntabwo bakiri ku butaka bwa Uganda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda we wungirije ari Mukurarinda abona ubutegetsi bwa Repubulika ya Kongo bukwiye kwita kandi bugakemura ibibazo byagaragajwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Yagize ati ikibazo uyu munsi kiri hagati ya leta ya RDC na M23 byumvikanye birasobanuka. Ni ikibazo kiri hagati y'abanyekongo, icyo kintu nikidaherwaho ngo batangire bashaka umuti bizakomeza bizurungutane. Bivuga ko atari ibanga umutwe wa FDLR wamaze kwiyunga na FARDC igisirikare cya Kongo ndetse abarwanyi bawo nibo bashyirwa imbere mu mirwano ya M23, dore ko Kongo yagaragaje ko uwo mutwe ntacyo twaye kuko baba bishakira ibiryo. Abasesenguzi bagaragaza ko kuba FARDC ifatiwe runini na FDLR kandi General Muhoza akaba aherutse gutangaza operation Rudahigwa ko kuri uyu mutwe w'iterabwoba nta kabuza ari impamvu yatangiye kwijundikwa n'abanye Kongo. Lieutenant General Muhozi Kainerugaba yaburiye umutwe w'iterabwoba wa FDLR kuko wiriye gushyira intwaro hasi mu gihe cya vuba bitaba iby'ingabo za Uganda zikawushwanyaguza. Muhozi yanditse agira ati nitumara gutsinsura ADF tuzita ku nterahamwe ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ati n'abanyabyaha bishe abavandimwe n'abashiki bacu mu 1994, igihe cy'ibiganiro kigiye kurangira, ntabwo nkeneye RDF ko imfasha, njye ubwanjye nzazifasha zishwanyaguze. Aya magambo ya Muhozi ashobora kuba yarakanze cyane FDLR igahitamo gushaka abavugizi bamagana ibikorwa byo kuyitsinsura, ikaba ari nayo mpamvu uwo Christopher Mboso na bagenzi be batangiye gushakira amahwemo FDLR. Iti nta bufatanye bwa ADF cyangwa se UPDF muri RDC. U Rwanda rwatangaje ko nta bikorwa by'ubufatanye mu bya gisirikare dufitanye n'igisirikare cya Uganda byo kujya muri RDC kurwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Vincent Biruta aherutse guhakana ko hari ubufatanye bwa RDF na UPDF mu kurwanya FDLR. Yagize ati nta gikorwa na kimwe bizwi uyu munsi ku bufatanye bwa RDF na UPDF kujya gukora ibyo bikorwa bya gisirikare byo kurwanya FDLR muri RDC. Gusa nagira ngo mbibutse ko UPDF ifite ingabo zagiye zigiye kurwanya ADF, twebwe nta ngabo dufiteyo. Niyo operation Rudahigwa ngira ngo mukwiye kuyibaza uwayivuze, ntaho twebwe amakuru mfite uyu munsi nuko nta gikorwa giteganyijwe twaba twahuriyemo n'ingabo za Uganda cyo kujya kugira ibikorwa bya gisirikare dukorera muri RDC dufatanyije. Mu kwezi gushize abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe basabye imitwe yitwaje intwaro yo muri Repubulika ya Kongo gushyira intwaro hasi bitaba ibyo ikagabwaho ibitero n'ingabo z'akarere kose, n'inama yabereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Minisitiri Biruta yibukije ko imitwe yitwaje intwaro itazubahiriza uwo murongo watanzwe n'abakuru b'ibihugu i Nairobi, akarere kazashyira hamwe ingabo zako kakajya kurwanya bene iyo mitwe yaba iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo nk'uko byagiye bitangazwa. Ngayo rero amakuru ari kuvugwa hagati y'u Rwanda na Kongo. Reka bararikire gukurikira amakuru y'ubutaha, mbifuriza kugira ibihe byiza kandi basaba gukora kuri subscribe niba mushaka ko tubagezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye.